Adlaw gagaya manipudman kanikab sa Juana sa napud na nagan dakin kapadasan iti may patanga-tanga drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa man pa ni Harriet Bumakas dita Kalinga, Rolando Guerrero, kani John Estalapi dita Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunani kabsat Juana, dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na madi nga aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan noan niya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang subliak nga rin ijay. Balay ti kumparing Di da kakayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga raw. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no si kati umuna ama ustel iti kastang aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perlait Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbagano saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay Duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na diyang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Ay ko, jakbat may mulagat ang nagati matak. Ay ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle.
Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan? Ang mga ano anyan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan ko na. Ti mata. Itay pa lang amin nga ibagbagak nga agawid ang uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunit. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbakal sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan ko na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo tan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mo manang Juana. Arche ka anakan. Ay, Mapugsat sa mo tantiangas ko. Di yung itulog uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag ko wain. Dapay dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayag. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat day jay. Paggudwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laeng, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Katapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa'y tibiyag ko. Katrugyak matan tiyag biyag analintag. Wow! Nagsayaatin lo kasta, uncle. Nagmayatin na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak.
Arjay anak ko, madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga dayta nanang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, manang. Idyan tayon ng itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad ng itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidumunda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagays. Mga kasabamot din. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yun nga ay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamuka namang sango kang Juana. Dinakpanawan Manang. Manang Uling! Di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan Juana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kiti, maragsakan ak ta nagbalbaliway. Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa tibisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagiti atat tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da.
masapol ngagbalbaliw dan. Na kayo nga agiinom, idyan yon tikas nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon ti kasta nga aramid mo no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita! Mas masagitan nagsamay! Amok amanagdakdakas ka sika. Iso nga umasinag ka ditoy ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amo, isasabag! Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapay na sumadeng dita! Lugubandakan! Lugubandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado! Lugubantay lagan tayo kalakay! Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagiyay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't kiti isumliksan tay sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublian dagiti bisyong. Ay na, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat mo, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpada talakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay, katwan awan mo't mangipari, tanak ko. Kasta, adan nobiam? Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobiam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo di ti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog di ti balay.
Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay angkol kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, okay ka di, Uncle? World resong na ita. Nailubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. O anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanula kadda iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, Uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagado nga ibagbaga na. Sumaner mon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo't ti kina-stricto na. Juana, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura ken kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsa kanak. Ta ini dyan na dagiti bisyo naket saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayem mo, Juana. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Thank you kanayon kada kayo. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag ka naragsakal daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Marlon, saan napod no nagan, dakin kapadasan iti may patanga-tanga drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray konti flight ko, impapas ko tinag-happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiin rugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kat, sigurado nga rudaan anak ka. Uwan ananang, agurayak lang iti awag na kanyak. Ay na, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayom nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata narigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawaduwadan na. Oray ingan fourth floor. Yan, anang. Sa amunto planun day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwan ang kalhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ang para kamintun ka ni Lucas nga anak yo a dolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka mo akas iji anak ka. Warang ka sure da jayo. Kat masigurado kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka. Umay kanto iji balay inton malam. Taagpasyatak man. Apay agpadispedida kan aya. Warang ka. Rogya akong tagpadispedida. Huston to no ag-flight account. Apay, naumakan ngagtaltalon ka anakan. Warang kal, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga kal, saldaan pala eh. Alang araw. Intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tayintun makaigyamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot dayjay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't dayjay. Di kay kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't ti aginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko nanang. Anya, apay nga ay nagluko ka na nak ko.
No kasta, awanan at idagaaso kayam. Awanan na. Ta praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka, Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Na yan ay. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha. Pauitan kayo to iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panagabroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki kaanakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngamawan mo tad. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumulod ako mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na-ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali amaw tanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag da nga agabrod da taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, saan nanang? Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag kada tayo dagi di akabagyan tayo. Taamuda nga men nga agabruda ko niti mabiit. Sigod mo ta saan nga mas asidag dagi di atat tao. Sa dala makalagip kan umasidag mo no da kasapulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di kala na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin di ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom daytoy. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawon kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paboritok a t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon la aday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman.
Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad ija ospital. Okay. Kumusta ma it nganti solidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti irurar na ija ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar damat lang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpauit mutlan nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwarta da. Utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng sursuruan yun tagbalin adon niya nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipil adipay napusaan. At dayta kay manan. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpaswildo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain ngay. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isunto matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmut, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mare Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalman. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ay ikwa, agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa badok. Master yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanan ti rumbaga pagsaritaan tayo. Ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutlaag flight. Idin total ni Jerome akaanak kat nag-flight tayo. Imununakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ororaya kailangan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaabrod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairuaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Ne, kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. Anyat pagpaswildo yung ay. Anda pa'y matya naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. Anda pa'y matay bakak. Anda pa'y kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan kadag iti ilaklakom barawk. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, iso nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan.
Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahito driver ti lugan nga inabangak. Sursuren tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo pasyar. Tamang ano mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, ha? Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka na iti dingwan di ti palay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana ta-gorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyo, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo Sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga mo Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ko manan tay post ni Marlon. Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumot ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti daydi akan nakamulyo. Masapol nga ipos na amin a papanan na. Ultimo kanin na iti restaurant a papanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar a papanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unahangam kababain. Amangan no ibagaadang agpalpalas to. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw, igatangan dak mamut iti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamut. Makabanog taglaba, nga mawampay mamerienda mamut. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka Marlon, ngam di ka pa'y gumatang iti naima sa sidaan mamut. Ha? Sige. Gumatangak taw na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili ti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin kwa na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananang awanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya. Subat na gayam. Tawanan tiyawag na maure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang.
Kunana nga isunti makaamoy ti amin. Agururayak malay ti awanan. Anya nga rod ngay, talaga kasta. Pangalaan tayo ngayon ti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insalda di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adinguan ko. Dayta nga minti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka nako. Di ka mo nga mindungag iti pamagbaga. Nanang, Amo ka didakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kaalaag pay atay sweldo ka 15,000. Anya, 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay 15,000 nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. nanang, Marlon, ayan ti sweldo ngay. Diya 15,000. Nana Marcia, amoy yung matakas ti kinapasama kanyak. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta, tong palanta Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Diyak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpekasakpay dito'yan, tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang to'y kwartak dito yun, Nana. Manuday taya. Sangaryi mo lang. Malayag mo daytan. Nga iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan, Nana. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alan, Nana. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Diyak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung dak, Anana. 15,000 ti kumboy ko. Na ay sanay. Ikarigatak la baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, marlawn. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibagan ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron minsan, Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwartakon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga kibus-busak, insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? Maidiskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ro din, san. Inkarit ngamin kanina na nga pagnamayak apama na maka-abrodak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day toy. Saan kanto na mapiki? Agyaman na kinsan. Mabainak ko anya nga ro nga. Pasensyakan na awan na ipautang ko kan kaiday. Awan, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements arumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga rod ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo naka-abroad matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, kan tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Lita sa napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Ditoy akong nga agnaad na lang. Apayan, Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. para manam nga minauray maminsan laang. Nariga ati madan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, pilyam to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay magtakas di ibagbagap iti anak ta, Lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara, broken family da. Iso sigura kas deti ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Mga noy suti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papanamaya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tayraman mo pa'y laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapon no apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan. Mala sapay la ko mga rod ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid sa kanabay. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang.
Nga mungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Ano mo ti kastangaw kalayon. Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta kanayon ti aramid yaw. Sika ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam kanay kat mayat ti kastangar aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot kamatay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, dinak dengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti kaaruba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kuana. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanugak ngay. Na! Kanwan gaya. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apaya di mo labdan ang mangilimin manan iti sa bali a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan Kanayon mo latan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis dita? Nasaya at matapu ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan pudno ngam anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan pudno. Kanwan gayam Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minun tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin no kaya mau.
Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo ah. Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibagamang magkini bakit mo tagluto ka nagdalos diti balay? Senyorita mo ditoy. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagitan nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat ta inam. Bumanaw tan ditoy. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amo mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo na kitigargarta tapumanaw tan ditoy. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tapno agtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho ngam isaw adda lang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amu yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot kanayon ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyamanak manen nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana. Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umun ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana. Basta alam latan ngawan na nyaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Pangasim Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack Clara. Agasam, alaan na kanuki din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Nagyalay nga nan ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam,
Bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arudaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta bakad. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabaalan na. Isungaraw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Wen tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Wen nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan paraken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti mapanidjibalay da. Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay ti impakpakitam idiken ko na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at tinegosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabayd. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right. Ada kamot na ba? Uwan tatang, tag naudak manan diti balay. Anya? Apay, nagapa kayo ijay swapang asawam? Pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto mat?
Tadyak mo la kayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bay. Jak payam mo, tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang, tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag, tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron, tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak na, David. Amok kadakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat nga may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusen ta ka man ti amin kadata. No may papan kan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabiimot la akastakan dabed. Puyatan nakmo launa yun anak ka. Sakon kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayabak ni tatang mo. Itaray da kalangan ni ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuar sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamit nga may. Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata na lagi pun. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikaso kan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanik Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan tigay mo Lita. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.